دما خوش به بینرین هیجا ایروسی آدار 2022 جروجان جروجا چارشمین بویا روی شدن هری سرکه او هری بالکش ین لسرانسری جهان رو دانمی حول بدن جاره کدن دنا و 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش به بینرین هیجا ام ایروج اسرائیل دست پی بکن لناوا اسرائیل مترسیه که زیده سروره دنوا 10 روزان ده ایرشا سیمین یا الولاد پیک هات دو جاره کدن لباجاری بنی براک ایرشا که چکداری پیک هات پولیس یک دناو ده 5 کس هاتن کشتن ارتشای اسرائیل جبو پیش گرتنا ایرشین هیزک لشکری یا لخطا شریعه روش آوا زیده کریه ارتش 4 تابور نوش شاندن هرمی سرک وزیر اسرائیل بن جوگوت ام به پلانک نویا تروریزمی را روبرونه. لإسرائيل مترسي بلاف بويا. دداخويانيا بوليسين إسرائيل دهات راغهاندن كو دوه ايواري لباجار بني باراك ايروشلات تل آويوه دي ايريشا چكداري يك جوان پوليس 5 کس هاتن کشتن. هات دست نشان کرن کو تروریسته کل کوچه بچکا اوتوماتیک گله سیویلان رشاندن جالیه هیزن اولهیه و هات کشتن. چاپمنیا اسرائیلی یا کج چافکانین اولهی آگاهی دا دیار کر کو ایریشکار نشتجه باجارو که یا بد آباجار جنین ایل شریعه روژاوایا. سرفرماندار اسرائیل آویو کوهاوی فرمان دا کو هزین تقویه جبو هرما نیزی خطا کسک قد سوتا خنوی وارگهن مزن این جهویان و شریعه روژاوا بینشاندن. لگوری دا خویانیا ارتشا اسرائیل اف بریار پشتین رخاندنا خوی یا با ارتش را هاتیا داین. هات دست نیشان کرن کجمارا هیزن جبو کتنا فلسطینیان بر به اسرائیل و آستنگ بکه 4 تابوره. مكيدة مركزي سرک وزیر اسرائیل نفتالی بنت پشتی ایریشا کل بنی باراک لروجلات پایتخت تل آویوه ده پیامک ویدیوی ده خطاب اسرائیلیان کرد. אזרחי ישראל, אלה ימים קשים. בכל כמה שנים מדינת ישראל מתמודדת עם גל טרור. نفتالی بنت گوت ولاتین اسرائیل ام دروشین دجوار را درباست بن. نها ام بپیلکنو یا تروری را رو برونه. بنت ایریشین نافبرا 1021 گولانا 1021 کانده. لسر شریدا گازهیه ببیر خستو افتشتانی زمان. اف نشانه دسپیک آ تروریزم و تندیه ایریشین هایی بوکو مشاهدیاوی کر. جالیه دم و لگوری نوچین که دمدیای فلسطینی دا جه گردن کومک مزنج لشکرین اسرائیل در باسی باجاروکه یا بد آل باشور روژاوای جنینه بون. لشکران بسر گلک مالان تگردن. 22 آدار لباجاره برو 7 لباشور ولیت 4 اسرائیلی بکیره هات بون کشتن. هات دیارگرین که ایریشکار آلیگیره داعشه بو. او بری جبر سوجن اولهیه کتبو گرتیگهه 27 آدار لباجاره هادرا ده انجام گلابارانا 2 ایریشکاران ده 2 پولیس هاتن کشتن و 3 پولیس جی برین داربون. چتین داعش او ایریش جی لخوا گرتبون. به ایریشا داویره دناوا هفته که ده او بو ایریشا سیمین آل اسرائیل بیکاتی. روسیه هرسا بینکفتنا پلان نخوین کنترل کرنا اوکراینا به ویرانگیرنی را نشان داده ده ایریشا لسر باجرین ماکولیاف یه ده 12 کس هاتن کشتن و 3 جبریندار بون سردوزگریا اوکراینیا راگهاند که حتی نها 145 زاروک هاتن کشتن و بیتری 200 زاروک جبریندار بونه سر ارکانیا اوکراینیا راگهاند که هزین روسیه جدر دورا پایتخت کیف و باجر چارنی وی ودیکشن هم وقتی ویه که پنتاگون راگهاند که اول لشکر و بالافرین شریع نو بشینن روشلات اوروپا.
لأوكرانيا بدجواري إيريشن روسيا ين لسر ولات كاف دبا روسيا بپشتی 25 آدار دست به ایریشن بچکین گران کری باجار کاول دگه ده ایریشا دو یا لدجی باجاره میکالایف ده 12 کس هاتن کشتن و جمارا برینداران جی درکت 33 آواهیا ولاتیه یاکو بو ارمان جا ایریشان زیانه که مزن دیده The population is mercilessly shelled and bombed as a result of سردوزگریا اوکراینای تیکلداری شری الولات و کشتنا سویلان دا خویانی کوشاند. سردوزگریه گوت جروجا دسپیک یا ایریشی حتا ایرو 145 زاروک هاتنه کشتن و 222 جی برین داربونه. حفظ و نوت آواهین پرورده زیان دیتیه و 75 جی بگشتی هلوشیایه. مترسیا کشتنی پیلا کوچ بریا جناوا ولات شیزی دکریه. Hostilities to stop fighting. I will just کمیسر بلند آژانسا پناورانا نتوین یک بویی فیلیپو گراندی لسر حساب خوی مدیا جواکی پیامک دا و گوته. of bombs by the fear of destruction and 4 میلیون کس جو اوکراینا کوچ بری ولاتین جیرانان بونه. اف درجی باجار خارکیوه لباجار شرکی دشوار کج دسپیکا ایریشین روسیا لسر ولات ده بیکتی. تانکین هاتنه بیکر کرن و ایرانیا لناوا کلانین باجار روشید دخویا کرن. هم وقتی روشاهی سرکانیا اوکراینای تیکلداری تفگره هزین روسیا یا لدردورا پایتخت کیو و باجار چرنیهیو آگاهی و شاندن. سرکانی گود هزین روسیا جدردورا هر دو باجار نافبوری و دیکشن. دما او کشیم بکتی لعالی ماریو پولوژی هزین روسیا ایریشن خود جوار کرنه. دوی نافبریده دما رفا هزین روسیا ججهن خواه بدرونان هاتنه کشاندن. Підрозділів 7-ї військової бази було сформовано 2 БТГР. سرکانیا اوکراینای بلانچویا 35 روژن شر لدشی ارتشا روسیای کل سر خاکا ولات پیکتی وشاند. لگوری وی 17,300 لشکرین ارتشا روسیای هاتنه کشتن. 131 بالافر 131 هلیکوپتر و 605 تانکین روسیا هاتنه بیکر کرن. لعالیه کی دن وزارت پاراستنیا امریکای پنتاگون آمدکارین سوقیت نو ینجبو روشلات اوروپا دیگه. بردفک پنتاگون جون کیربی دیجوینا چاپمنی یا روزانه در نرخاندنان کر و دیار کر کوان یکینیا کنترولا هوایی یا هزین دریایی کج دسد لشکران پیکتی کل نرویجی ده تطبیقات دیا وکو هستن لیتوانیایی. کربی درباره جهی کو اف لشکر ویلی ورن بچه کرن آگاهی پارونه کر. بری تفگرین روسیا لناوا خاک اوکراین جاره کدن ولاتین روش آوا خستیه ناوا فکران روسیا راگاند اوی چارکین خوین لشکری ین لنیزی پایتخت کیوی کم بکن لسرویه که اوکراینا او دولتین یکبوین آمریکا بفکارن گلو موسکوا ودی کشه یان جبو خواه کمیسر هف بکه جهنک حریمان ودی کشه سروکماری اوکراینیا زلنسکی دپیجه دانوستاندنان ده هیوی خویا دکن سروک دولتین یکبوین آمریکای جو بایدن جگوت اف نپاش وکشین اف یک جنوبه بجهکرنا هیزین روسیه دوین آبریده هولندای جزای نو ین لدیجی روسیه فرس کرن. Bu kapsamda canı gönülden پشتی هفدیتنین روژا دو یا نافبرا شاندیا اوکراینا و روسیای لستانبولی جموسکو دا خویانین بالکش هاتن. روسیا ادعا دیگه کوی چالاکیان خوین لدردورا کیو و چرنیهیف کم بکن. Народи міцної країни. سرکومار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی گوت سینیالین جهودیتنین لستانبولی تقینین توپین روسیای نافتسینن. Can mask what the world has witnessed over the past month, and that's the courage and the military. لعالی دن وزارت پاراستنی یا دولتین یکبوین امریکای دا خویانی روسیای وکه مانورای که تکتیکی نرخاند.
و ji bo operasyonên nû yên leşkeriyên li herêmên din hişyarî da. Serfermandariya Giştiya Ukraynayê got ew bawer dikin ku vekişîn dibe ku manewrayeke leşkeran be. Zelenskî jî bi domdarî wiha got, parastina Ukraynayê peywira me ya sereke ye. Her tiştê din ji vê yekêtî. Dijmin hêjî li herêma me ye. Dorpêçkirin û bombebaраnkirina bajarên Ukraynayê dewam dikin. û hêzên leşkerî me tenê garantiya rizgariya me ne. Ukraynî nebêhişin. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê jî baldarî nêzî daxuyaniyên Rûsyayê bû. 1900, North Carolina Representative George Henry White. Serokê Amerîka Joe Biden diyar kir ku ew ê hêj ji daxuyaniyên Rûsyayê qane nebûne û got em ê bibînin. Heta ez gavên ku ew ê bavê jim nebînim, ez ê zêde giringiyê nedim vê. Berdevkê Wezareta Parastinê ya Amerîkayê John Kirby got, jimara leşkerên Rûsyayê yên ku heta niha ji paytexta Ukraynayê Kiev dûr ketine, gelekî kêm e û ew amade ne bawer bikin ku ev paş vekişîne. Kirby destnîşan kir ku mumkin e leşker vekişin da ku li deverên dinên Ukraynayê bicih bibin û ev tiştanî ziman. Em difikirin ku ev vegerandine nevekişîne. Divê ji bo êrişên ku ê li deverên cuda pêk werin hişyar bin. Kirby da zanîn ku Rûsya dikare ji dûr ve bi mûşekan lêdana Kiev bidomîne û diyar kir ku matirsiya li Kiev bidawî nebûye. Bi sporên leşkerî li Brîtanyayê gotin egeriyeke zêde heye ku Rûsya hêza xwe ya leşkerî ji Bakur veku Hezîna Başûrê Rojhilatê welêt piştî hevdîtinên duh li Stenbolê hatin kirin, ji Rûsyayê peyamên erînî hatin. Wezareta Parastinê ya Rûsyayê diyar kir ku ew dixwazin baweriyê pêk bîne û danûstandinan bidomîne. Wezîrê Karê Derve yê Holandayê Wopke Hoekstra li ser hesabê xwe yê medyaya civakî rakand ku wan diplomatên Rûs ji ber sîxurtiyê dersînor kirine. Wopke got Holanda 17 efserên îstixbarata Rûsya ku weke diplomatan kar dikin ji balyozxaneya Rûsya li Holandayê derxistin. Li ser gevên Moskowayên ger rûblenê dayên ew ê gazê qut bike, Almanya hişyariyeke bilez da nûnerê bilind yê têkiliyên derve û polîtikayên ewlekariyê Yekîtiya Ewropayê Borîl jî got divê di zûtirên demê de Rûsya ji bazara petrol û gaza xwezayî were dûrxistin. Rûsya ya gaza xwezayî dide Ewropa di berdêla wê de pereyên xwe rûble dixwaze. Mosko naxwaze êdî bi pereyên euro yan dolar bazarê bike. Vê yekê hiştiye ku li nava Ewropa alozî derkeve. Der sogenannten SOS-Verordnung und ist damit an die Rechtsnormen Deutschland oder Wezîrê Karûbarên Aborî û Guhertina Avhawayê Robert Habeck got, nivîsên cûr be cûr hene ku dibêjin ger pereyên Rûsan bi rûble neyên dayîn dibe ku gaza xwezayî bê rawestandin. Robert anî ziman ku wan ji bo vê yekê îro hişyariyeke zû ragihandin û xwestiye herkes ji rewşêre amade bin. an die Rechtsnormen Deutschland oder basiert auf der Rechtsnormen Deutschland, wie sie vorbereitet. Robert ku di heman demê de Wezîrê Enerjiyê û Cîgirê Serokwezîr e di agahiyên ku da rojnamevanan de diyar kir ku hişyariya ku wan dane yekem pergala hişyariyê ya Sê Asya. Habeck diyar kir ku bi avakirina tîmeke krîzê di nava wezaretê de ew ê çavdêriya rewşa gaza xwezayî tundtir bikin. Almanya ya ku ji sedî 25 rêjeya dapoyên wî yên gaza xwezayiyê tijîye yek ji welatên Ewropayê ye ku hem diwarê navxweyî û hem jî diwarê hilberînê de herî zêde pêdiviya wê bi gaza xwezayî heye. Almanya salane bi qasî 119 milyon metekûb gaza xwezayî îtîhal dike. Nîvê vê jî ji Rûsyayê digire.
ولاتین گحفت بحنجتا کو گاوکه به ویرنگی دی باندورکه نینی لجزایان بکه پیشنیارا روسیه یا جبو داینا انرژیه به روبله رد کرد. Outlined the further development of our European Union toolbox to address these issues. نونره بلندی تکیلین درو و پولیتیکاین اولهیه یکی تیا اروپای جوزه بورل جی دیار کرد که دوی دزوترین دم ده روسیا جبازارا نفت و گاز خزایی جیهانه بدور خستن. To address the first point, the United States, together with our international partners, we're going to work to ensure بریانها سروک دولتین یک بوین امریکا جو بایدن و سروکا کمیسیونا یکی تیا اروپای ارسولا ووندرلاین بداخویانی که چاپمنی را گهاند کوان لسر شاندنا هین زیدتر یا 15 میلیار متکوب آگاز خزایی لحف کرنا. به وی کره هول تداین گریدانا نچاریا ولاتین یکیتیا اروپا بو روسیا ورکیم کرن. شیروکارین سیاسی دبیجن گرهات و روسیا افگا و خواه جد سپیکا نیسانی و خست مریتی و الوزیا هایی زیدتر ببا. هم وقتیوان آلوزیان وزیر کار دروی روسیای سرگئی لاوروف بری خدا چینه. سرگئی لاوروف بو وزیر کار دروی چینه وانگی را رونشتو گوته. ده دیروکا تیکلی ناونتوایی ده ام دقوناغه که جدینه نه. لگوری لاوروف وی پشتی وی پیواجوی پرگاله که عادلانه یا دنیای پیک بی. جدما دست پیکرنا شر اوکراینای و جاره کم لاوروف سردانا چینه دکه. Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с Китайской. بلش کریز اوکراینیان بری خوب دن قطر کوپیا جهانی و 21 مجداری ده دست پی بکه و حتی 18 کانون و دوام بکه قطر یا کوی مازوفانیا و بکه جاره کدن ده آرمان جاری خستن مافی مرواندنه ریخ خستن عفویا ناونتوی دیار کرکو کارکرین بیان تیوی رفورمین کل قطر کوی کوپیا جهانی لی بلی استنجی استثمار تکرن جه 2010 و بیتری 6000 کارگر لقطر مرنه. ددمکی دا کنیزی 8 ماه جکوپای مایی دا قطر بویا آرمان جارخنین تند. ریخستنا عفوی آناون توایی دیار دکه. کو کارکرین بیانیین لولیت تاوی رفورمین هاتنه کرن هینجی دبن استثمار کرنه دنه. ریخستنا چاودریا مافین مروان جی دست نیشان دکه کو یکی تیا ناونتویا فوتبولیشی دوان بین پیکرنا ربر پرسیاره. قطر کوی کوپایا جیهانی یا 2022 مازوفانیا وی بکه جسال 2010 و مافی ارگانیزه کرنا شامپیونای ورگرت بو. سیستما کافالا یا قدخه که کارکرین بیانی در باسی ولیت ببن بی کو جخودین خواه بپرسن کارین خواه بکو هرینن و جوالات خواه درکون لقطر بونا وندارخنیان. دراپورا سالانه یا کو ایرو جالی ریخستنا عفوی یا ناف دولتی و هات وشاندن ده هات دست نیشان کرن کو تاوی تأمینات حکومتا قطری پیکاتن استثماری و هیمان هری خراب این سیستما کافالا هنه. دراپور ده هات گوتن کو کارکرین کوچبر ده سالا 2021 ده بونه مخدورین استثماری و حتی نهاجی بی دستورا کارسازان دو گوهرتنا جه کار ده زحمتیان دبینن. هاد دست نیشان کرن که روشا جنین کتکار این لمال دخبتن دجوارتره و هاد دیار کرن که اف کار کرن که خودی همان جه کار و ستارگهنه جار جارنان به تمامی جیهانا در و قدبن. لعالی دن ریخستنا چاودریا مافی مروان اشارت بوی یکی دکه که یکی تیا ناونتویا فوتبولی ده همان دمیده جبن پیکرنین مافی مروان این لقطر برپرسیاره. ریخستنا چاودریا مافین مروان پاراست کو کارکرین کوچبر انجبو چکرنا ستادیوم او تأسیسین دن این بناسازی ین لقطر دخبتن تین استثمار کرنو و هاگوت. یا هری خراب اوه کو ده 10 سالین داوی در لقطر بحزاران کارکر مرن. روزنامه بریتانی گاردیان نویساند که سال 2010 و بیتری 6500 کسین جباشور روجلات آسیا لقطر مرنه. حکومت قطر وان سوجان را دکه و دیار دکه کلوالید گلک رفورمی وی مافی کارکرین کوچبر باشتر بکن هات نکرن.
بله بینرین هجا به وینو چرم دیگهشین داوی بلتنا خویا جهانی او دبیرجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیده هر شاد بخواد